Kia ODM ni kianjĩtie ũkũngũĩri wa mĩaka 20 ya kĩama gĩkĩ kaunti-inĩ ya Mombasa. Ũkũngũĩri ũyũ wa thikũ ithatũ ũrĩa ũratelefonia atongoria a kĩama gĩkĩ matongoretio nĩ mũtongoria wa kĩama gĩkĩ Oburu Odinga ũtanyĩtwo kũrurumũra hinya wa kĩama gĩkĩ thutha wa gĩkuũ kĩa mũtongoria wakĩo nĩwe Raila Odinga. Na rĩu tũgũthiĩ mwena ũcio wa Mombasa nĩguo tũmenye marĩa marathiĩ na mbere igongona-inĩ rĩrĩ. Aya, mkutano inaendelea, wale wanakwenda kwa mkutano nyingine. Wacha nione kama unanisikia, weka kofia mbele namna hii. Kule nyuma mnatapata kweli kofia namna hii. ODM. ODM. Aya. Vijana hapa tafadhali. Pole pole. Aya. Nataka kwa wale wanaondoka, ni viongozi unakwenda kule kwa mkutano ya kina mama. Wacha nione Mombasa mpo. Hebu nione watu wa Mombasa kwa mkono. Okay. Ama Coast, sio Mombasa. Pwani. Hebu nione Pwani. Pwani wako wapi? Okay. Rift Valley. Jana jaoni nilikuwa na wengi sana. Eastern. Nyanza. Nairobi. Western wako hapa kweli? Western. Vitu mbili peke yake. Nataka niwaulize vijana wetu. Hiki chama kitaendelea mbele. Kitaendelea mbele na nyinyi. Na mimi kama deputy party leader wenu, tutasimama pamoja katika eneo zote za Kenya hii kuhakikisha kwamba chama cha ODM kimeshika. Kũu nĩ mwena wa gĩcũa-inĩ kũrĩa kĩama kĩa ODM gĩtabanĩtie mũcemanio wa mwanya kũrĩa makĩrĩkĩtie gũthura atongoria na gũkindĩra atongoria a kĩama kĩu.